मैम मुख्रमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनु मियंग ताबिब सिंबुतराम ओक्सरी लोइना हजिक मणिपुरदा अखोगी कांग्रेस गवर्नमेंट पालक सही 35 फाखिबग लोइना ngarang अखोगी चीफ मिनिस्टर की बंगलोदा अखोगी अचीवमेंट ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर द लास्ट 15 years की अखोगी बुकलेट मु पुतोकरे लोइना सीडी के से पुतोकतना अचीवमेंट मैम उप ngамखरे लोइना यामना अखोगी फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट अमदा बीजेपी की स्ट्रॉन्गमैन ने हन लौनरिबा बीजेपी की टिकेट बाय इलेक्शन कांग्रेस की मुंदुना कारपंगमखिबा मिस्टर जॉय किशन ngarang कांग्रेस से यारखिबा राजनीति की ओइबा अखोगी तंगदु लेतादबा अमदगी अमसोंग थोकथोकसिन तौबा सिना मरम ओरकांदा पॉलिटिक्स इज अखोगी बिजनेस ऑफ कन्वीनियंस हैब्रा अदुम वफम लाब्रा नत्रगा राजनीति येक्नब लेते मरुप लेते पोसे तसेंना चुमनब्रा हाबिगी वफम सिगा मरी लेना खनबै तंजा लौजगे हिरमसदा अखोगी लिंक्सन ब्रिफ गेस्ट सिंग से अहमतदा एक्सट्रीम राइट लिंक्सन ब्रिफ सी जोंगथाम बिजोय स्पोक्स पर्सन बीजेपी मणिपुर प्रदेश नि ओजाबोतराम ओक्सरी एंड वेलकम टू मनुंग हुतना अदु हेक थंगना मेया लिंक्सन ब्रिफ सना अखोगी ओजाले हाउ थम सरचंद्र नि वेटरन जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट ओजाबोतराम ओक्सरी एंड वेलकम टू मनुंग हुतना अदु हेक थंगना लिंक्सन ब्रिफ सना मिनिस्टर गोविंदास कोंथोजम मिनिस्टर कमर्शियल इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर नि ओजाबोतराम ओक्सरी एंड वेलकम टू मनुंग हुतना ओजागो मितास अहमद लाक्सनिंग सिंगरांगी यामना फजो बुकलेट अमा पुथोपिखरे अचीवमेंट ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर द लास्ट 15 years सी द टाइमिंग याम साइन खाली कइनो दे फोइ भोट से याम नकन लेरमनिना मसी पुथोकसे टाइमिंग से साइन जो खाले दबु कितंग हाना पुथोमगदी हेना हरावगदबसले ओजादबु मतंग से लाक्सनिंग पोसी अखोइना बुकलेट से हाइफेन रबली आई हजि तंग येंगजबगी तांजाम फंगजे अदुबु मसदा पी पोसी इन ऑल डेवलपमेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट ने नदी हाइबी अदु मसीगी ऑल राउंड डेवलपमेंट ने हाइबी पोस्टदा ओजागी अहाम मोता मसी परफेक्ट ओइदन लौरा 15 years of Congress की achievement से perfect up to the mark, up to the expectations से अखोगी development से पीबुंग हम है ना lower वाले lower सिंग ना हायर गदी 15 years की before Congress अखोगी government हाई तारे मतलब तो लेरम लिबा situation पुनः मक्तु ये गदी अखोगी ngरांग अखोई ना फोंग रिबा अखोगी achievement की booklet से ऐडी perfect वाले ना लवी अदुगा मसीदे अखोई ना फोंग रिबा सी just अखोगी ongoing ओइना होजे होजे अखोइना complete ओइद्रिबा पोटपुना मुसिंग जे लैहौरि हाइजरिबा हाइदि पुरा लोइबा ngamnanabagi so khara thengna अखोइ फोंगिबनि समना कांदा मेजर इरिगेशन अदुगी मथक्ता एम्प्लॉयमेंट जनरेट तंगनबा अदुगा लुक इस पॉलिसी नाउ एक्ट इट्स पॉलिसी सिदा अखोइ समजिननबगी प्रोग्राम कयामसु लैरि हाइजरिबा हाइरि सिंगसे होजे लोइना पाइपलाइन द लैबा एंड सम ऑफ द वर्क्स वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अदु सिंगुदि याउद्रबा अदुना पुना मुसिंगसी अखोइना खंजा मतमदे हाना अखोगी प्री कांग्रेस गवर्नमेंट बिफोर 2002 येंगुरगदी आइदे सिजुम याम परफेक्ट ओय वी हैव डन एक्सीलेंट जॉब इन 15 years इन लॉजिक ओजा अखोगी 15 years अंगांग म पोकपदगी सही 35 सुबसे पाखंग म फागदबनी पाखंग म फाबो फाबोगी मतमदा कांग्रेस गवर्नमेंट उपीबे अचीवमेंट सिंगसी अदुम मतिक साइ हेबिनी ओजाना हेबिनी अदुबु तसिंगना आईटी रोड अदगी खोंगसांग रोड सी लंबी सेमे अदु हेतम फते नेशनल हाईवे नि की फिल्म फते इम्फाल मनुंगी अमसुंग अखोगी रूरल एरिया सिंगे मोदा इवन अखोगी इंपैक्ट न पुथोक सब लाइका ये वाकत न पुथोई प्रोग्राम सिदा अखोगी केंद्र मफम फम सिंगजा अखोगी सैटिस्फैक्शन मई इसिंग अदगी लंबी थोंगी फिल्म खुदिमक्ता फिल्म तादबगी सिमो मयामसने रिफ्लेक्ट तौरिसिंदी अखोगी गवर्नमेंट की ओनदी अचीवमेंट्स दि दुम लेबा दु प्रजासिन अचीवमेंट्स की पोर्ट्स दि फ्रूट्स दि फंग दि हेब द करी काय नो इट विल टेक टाइम मरम दि करिगन होर कांदा मणिपुर हंदकी हौगिबा कनोसिबो अखोगी मॉनसून से फेब्रुआरी दगी हौरे फेब्रुआरी दगी मार्च फर्स्ट वीक फावने लेप्तना अखोई नोंग से दुम ताखरबने बखोई से लेप्ते हाइरबा नोंग ताबसे नोंग ताब लेप्तना दि मथकदा अखोगी सोइल गी लेरिबा कंडीशन सिंग यामना टेंडर सोइल होइबनिना रोड कंडीशन सिंग सिदि तोइना मेंटेन तौबा मदि हेन दरकार तायरेबा अखोगी अदुन रोड की कंडीशन सिंग अदुगु मखर लै अदुगु वाटर सप्लाई की अखोगी से रिफ्लेक्ट तौजरे वाटर सप्लाई से अखोगी ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट लै अदगी मई होजि हायरे अखोई वी हैव ऑलरेडी गिवन 24/7 पावर सप्लाई अर्बन एरिया सिंगसिदा अदुना सिदि अखोगी हाना लेरमलिबा डेवलपमेंट हायबसिदि लॉ एंड ऑर्डर का पुलकदाउनी हाना लेरमे पुरमक सिंगसि येंगुरगदी अखोदी वी हैव डन इनफ आई सम जिक्सदम हाइजरिसिने ओके ओजा लॉ एंड ऑर्डर रूम लाक्सगे लॉ एंड ऑर्डर की मतंग से मुंगागे दुसमाले ओजा जे मतंग से लाक्सनिंगसि अखोगी 15 years हायबसि अखोगी पाखंग मुफाबगी सही दुफाउनी कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर द लास्ट 15 years तो बि रिपोर्ट सिदा यस अचीवमेंट मैम अखोगी मैम उतली अदु हारिबे अचीवमेंट सिंगसिना मसिना अखोगी मागी बैरोमीटर मागी ग्राफ म येंग मतम मदुदी मतिक साइन लो यारो आई गसी याम सिंगना है द टॉपिक सु खंगदना लाकपनी अचीवमेंट की केनो सी कांग्रेस की 15 years की रूल की फोंगे ना खबर दा हारा ब्रीफली येंग बदे लै बुकलेट सु उजद्री
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯕꯒ ꯚ꯭ꯌꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯔꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯃꯦꯖꯔ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯀꯤꯁꯨꯗ ꯂꯣꯏ ꯖꯤꯔꯣ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯖꯤꯔꯣ ꯆꯠꯂꯁꯦ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟꯁꯤꯅꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤ ꯅꯣꯠ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯞ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕꯒꯨꯝꯅꯦ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯋꯥꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯦꯅꯤ ꯋꯥꯟ ꯌꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯛꯄ ꯑꯃꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯁꯦ ꯗꯤꯜꯂꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯣꯡꯉꯦꯕ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯌꯦꯡꯉꯁꯨ ꯋꯤꯠ ꯗ꯭ꯌꯨ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯖꯤꯔꯣ ꯆꯠꯂꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯥꯏꯞꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯅꯥꯝ ꯊꯛꯅꯤꯡꯗꯦ ꯀꯟꯇꯥꯃꯤꯅꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯝ ꯏꯠꯁ ꯌꯨꯁꯐꯨꯜ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯕꯣꯇꯜ ꯅꯨꯡꯇ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯖꯤꯔꯣꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल की हजिक मेट्रिक परीक्षा नगर ट्वेल्व हाइदरब मैम लाने गवर्नमेंट स्कूल लोन सीरे कदरे प्राइवेट स्कूल खर स्ट्राइक तवे व्हाई इज दिस एजुकेशन पॉलिसी आई जीरो तोन हाइमले नॉट गुड अदगी लॉ एंड ऑर्डर अखोगी 15 years कदगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बन ब्लॉकेट अखोई हाईवे ngakतगी नते अखोगी स्टेट हाईवे मचा मचा वाकट मिफम अदगी से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैंड ग्रेनेड मसी अखोई ख्वाइदगी चावना यावगिबो कैनोनी अदुगा कर्फ्यू से 15 years की मनंग सिदा वर्ल्ड रिकॉर्ड की कर्फ्यू सांगबो थंगी अदगी ब्लॉकेज सु 120 days इन सच ए लैंडलॉक्ड स्टेट मसी पुनमक्सिना अदगी आयति दि बनिंग्रे से फेक एनकाउंटर हाबिजाबि का याम हानिंग्रे अदो 15 years द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नाम तोके लॉ एंड ऑर्डर की मतंग दा सिमिलर है अदगा लॉ एंड ऑर्डर की दैन पॉइंट पंजनिंग बदी क्राइम थे नंबर ऑफ क्राइम्स नंबर ऑफ अरेस्ट नंबर ऑफ कन्विक्शन सी कनो जम डिसमेल होय निंग बकानीबा खुदम मन हाइजर द नंबर ऑफ क्राइम्स 1000 रिपोर्टेड है नंबर ऑफ अरेस्ट ना 4000 लम चले रेशियो की वनी को अदगा नंबर ऑफ कन्विक्शन 2 गायुबा हाइबदी क्राइम थोकदि मी हेन फाजले अदगा कोर्ट फॉलो अप एक्शन लरते कन्विक्शन जम नेमेबा मसीना ताकपदी पुलिस फोर्स से फजना मोगी प्रोसिक्यूशन तौफम थोप तौदे खोतेना मसी तौद्री की लॉ एंड ऑर्डर से इंप्रूव तौरएबा नंबर ऑफ अरेस्ट नंबर ऑफ क्राइम अदगा कन्विक्शन की हायर प्रोपोर्शनली चनगदोनेबा अदगी हेल्थ की मतंगदा आई इंडिकेटर मोइना मणिपुरी हेल्थ सर्विसेस लेते बनते कोई रिम्स नचिंगबा अदगी जेनिम्स अदगी कनो तवी अदुबो प्राइवेट हॉस्पिटल में मशरूमिंग तौरइसे अमदी मपान द लाइंग सर्विस चांग याम सादी वंखले पैसा याम तिंगनडिसे मसी हेल्थ की मतंगदा मसी के परफॉर्मेंस से याम डिसमेल ओय अदगी हजिक मणिपुर चिंग तम काई वखम लम तंगनडी मयाम नदी से अदु दाइन मरम याम पिने आई बोन मतुंग नदी अखोगी अनइवन डेवलपमेंट से मसिन चिंग द अखोगी खितंग मणिपुरी तखाई तालिंग फीलिंग्स लाएबा अदुदा हजिक हजिक याम हाइजरोय अखोगी चिंग द लेरिबा पब्लिक हेल्थ सेंटर सिंग डॉक्टर रेगुलरली थंबीबा प्लस स्कूल सिंग से ओजा सिंग फजन थंबीबा बेसिक नीड कनो सिंग से मसिन थंबीबदा चिंग तम की इमोशनल कनो से द याम मतेंग पांगनी खाली अरे क्वाई सोइबा अखोई सोशल टेंशन पीबदी एम्प्लॉयमेंट नेबो एम्प्लॉयमेंट द मणिपुर की पॉपुलेशन रेशियो गा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड का से अतके मते यांग रेब अनएजुकेटेड एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड खरम फई मोदी दे आर सैटिस्फाइड विद लिटिल थिंग्स बट एस्पिरेशन yang wang raba educated unemployment di akhoi social tension laib social tension kari create tarpa ai insurgency alcoholism o laib phadna khara di body building habi jabi jinu jakin sports ka sign tawai mase manipur ki health habagi khudam nate somebody akhoi gi lupthar basi yawning dna ai masi moi jam appreciate taw joi basi group se sumaina lejai aduga akhoi sida election biriba kanuna di mind tawani industry trade and commerce se मसीसु इम्प्रूव तगदो बरम याम साथिना लै मसीदा कोई ऑनरेबल मिनिस्टर लिंजन इन बिरि मिनै पॉइंट तक पंजगे याम पाक चावरे ट्रेड एंड कमर्स इंडस्ट्री से अरे मणिपुर की अखोगी सर्टिफाइड ट्रेड लिस्ट है थाइना पीगी नागालैंड लेबा नेबरिंग स्टेट लै मदगी सर्टिफाइड ट्रेड लिस्ट द ngasi बुक दा इन खंजबदा मणिपुर की पोथो सिंग याइंगांग तिलोक चनो हाबिजाबी अदगी पुरमक सी यावद्रमनिना नागालैंड गवर्नमेंट लो याम खंगे अखोई करबार तो बस चबसिंग से मपान चरपसदा सर्टिफाइड ट्रेड लिस्ट द यावबिदमनिना स्मगल गुड ने नागालैंड द लाइन क्रसा जति नते
Nagaland take it as smuggled goods, so they have a right to arrest. Adu ki dhap taroga karwar si mapanda buto pong dia ko isada chani na ngak tin ko ne sum tawe ba. Adiga development hai akoi gi BJP ki election plan se development ga good governance ani sikak ada development mayano public na understand tang no se understand akoi lambi thong sigum khradang khawi akoi BJP concept of development is sikak na all round development which includes things like culture, language, and other social issue mayam so equally development to was never masigi development to rokanda social harmony aduga lambi thongi matang dumai kona tawjige aduga yamna nungaitaba aina pen flow yamna social welfare scheme se masi manipur inthuan implement tawdeba mamang da kuire paspai na paling matam da ise NGO ki training encourage tong na la on kong chalui aduga I was surprised mani all India the operator in NGO ki social welfare laira ba thamung ba kana almost 300 scheme le me ba ya ma scheme yoromi akoi ki metric 100 fail to angang sing le ma ti sin to biraga graduate thok khung ko thom lai aduga mo je pass to hon ba adu ragi tha chahi yim da la ko ma thong scheme su le me ba ma si scheme jai striking ho ye maram di hojik parika haidar ku tam da first second position ta welcome to we ma yam jina mana pi do gi aduga hanjan failure ba drug sabram chakri drop out oigar do sing si they are thrown in the gutter sigi against the scheme nursing ba adugo hojik akoi congress ki MLA oi biri ba akoi Sri Surchandra na akoi director planning oringai matam se sida ina mangon degi tigatani exeru ka da Manipur da only 350 on scheme among the 150 how is it by matam warin ko akoi gi operative oirame but implementation is go yam dismal way ba hai badi Manipur da koi political leaders ingi khangna chana ba sangalai ma mi khakti oin tawra me ba deserving cannot phang da ba aduga fight against corruption da ngasi bukta yam lai bukti bani akoi honorable CM sina chahi tranga ki sason da corruption no mutama sidagi dri corruption no muta condemn tawde chin do resu aduga corruption phana ba vigilance department se sida major penalty chahi tranga si amata pidri minor penalty warning khadi pide major penalty pi ki bal leiragde ai khangjiningi ai knowledge what po oirambasu yai ko aduga akoina ati discussion da corruption batang khangna dukanda Manipur prasa se pangne matagum center da paliba BJP CBI ki dawla di se toi hange ba prasa su thajai okay center CBI Manipur da independently investigate tawya de state government aya ba pidradi CBI can investigate only central institution like RIMS, COW and other central Canada aduga sumana harakpanina aina su thokani adu tari ba prasa sing di chimi CBI na investigate tawdis ka ino power di am tai sina sing ba ai pen da bakar dai je hai ta le ai na ngi je BJP mun te common citizen no moina na masi ngai ta ba khar dai ya ma je ozana ngai gi mayam su thum bikre do zale thawun sar chandra za mathang se khangjin ngi posi hojiki kano se 15 years development ki assessment se kamai pivini akhoi sahi akhona isagi lejari ba sahi ya kan 15 years si khoi angang na train kan je maram di masi juk amagi hel ba hai hojik congress ki mai gi aduga BJP ki mai gi ani si gi mieng ni hojik lai se kun mang ta je ba phangip se yam nungai government pari ba kambu gi achievement sai tra manga gi haiba sidai sida madu dei da phajagra ba tawri myam da som da BJP rom da phane am la amani khali madda achievement tawki ba batik cha ba MLA sing gentleman sing do adagi maduna phatte har phatta ba myam toram do madu hojik Congress na sigumba MLA sugi sigumba mantri singui matam da phatam mayam toram ye se Congress na puthok pirak tala madu ekoi black and white ta white paper amada sigumba Mahabaishnu opsina BJP da Congress da leading ai da mangna ba laiba ki torami Congress government simung da mang takla ba haibasi puthok pa chumba jani aduga makoina afaba toram do madu su lok loi dong ne aduna hojikti kamai to da kautam da Diwali maru nik pa na krok krok ni aga tha to ba lo ji party ani maki se mila mili ani se to na kanana hatan jar de hojike afaba ma je BJP da lo yoram su ya maram di mantri ji sang oiram ba kholam mayam le re aduna
मसी एसिमेंट से बीजेपी ते यावरिबा जेंटलमैन सिंदुगिसु यावरे खल्लेबा अदुना मसी थोदों सेफम लेते मरमदी मदु सैरुरदी बीजेपी दा मिंचंद फैयबा अदुना अइना हाजरिबदी मसी पोट खुदिंग मकी अखोगी लाइट एंड सेट नुमित की मंगान तारिबा पोट अदुगी लाइट अमसुंग मदुगी सेट लेबा जुमाइन तौना पुथुइबा श्री बोबी गवर्नमेंट की सही ट्रांगागी रिपोर्ट से मसी फलम दबा याय अदुगा फरम बा याय अदुबु इन एनी केस पब्लिक ता करिगुंबा डॉक्यूमेंट अम होइना पुथोकपसिमदि एप्रिसिएशन तौनिंगाय ओयन खंजै अदुगा मसिदैदा अवाट मयाम अम यावगनी चावगरबा सही ट्रांगागी पोट पु अखोगी आंगागी टेक्स्ट बुक की अखोई धरबान मुक चावल बुची अमदा फोंबा से मति इम्पॉसिबल अदुना अइना हाइजनिंगबदि एनी रिपोर्ट अमा तौ मतमदा अखोगी हिसाब पा मतमदसु मीना पुगिबा दगी सिंगबा ngamdaba तो तौबा डिफिजिट मयाम तौदुमाइना फतबा मयाम खरसु सप्लीमेंटरी ओइना कनो खरदि फोंग फै खली कैथेन सारे कैथेन चखाइना अदगी करिगुमम सारगा अखोगी निखाइबा थोंग फंगी तौरगा थोंग साबदा लोरगा अखोगी टेकपा सिगुम गासिसु खरा डॉक्यूमेंट तु पुथोक्तना खरसु उत्पिरगदि ओ पब्लिक ना मोइसे अफबा हाता नतबा फतबसु उरिबोरे हाइदना मखोगी मसागी मनादा पक्प नुरादो मदु उबंगंबा अदुगुमदो मदु पब्लिक ना पांगनेबा ममागी फजबदु हाता नतबा नते आई हाजगे अजुगुम मोंग जेमन लेगनी मरमदुना डॉक्यूमेंट से अफबसु फतबसु अनिम पुथोकिबा पामी अदुगा हौजिगी इन द केस ऑफ बीजेपी ना गसागी फतबा ओइना लोइना उबसे मसी फनयाम उयेन खलजे अदु आइना उजबसिनो खरे हेलमगने खले अदुबो आइदि अफबो याम उजरे सोमदा करप्शन की वाफम पर मतम सिददी बीजेपी दी कयाम करप्शन तौरगे तौदगे हाबिसु मीना नुहागली मरमदी बीजेपी ना कांग्रेस इज अ करप्ट पार्टी करप्ट हाना सही त्रांगा हाबदा करिगिनो हंजन हंजन करप्ट ओइबा पार्टी जिना शासन पाइरिदी अदुना करप्शन सिदी ए वे ऑफ लाइफ अखोई वे ऑफ लाइफ ओइरे हाबा अदगी करप्शन इज एन आर्ट अमा ओलेबा करप्शन याउद्रगदी एमएलए भोट लेपा भाव फा याररोय अदि प्रजाना पैसा पियोद पीद्रगदी हेता भोट कारोय दोइनेबा कैनो थके जागे पुनमक तो लोइना मदु सप्लाई तोब ngamद्रगदी अखोई अनवांटेड कैंडिडेट ओइरे हाबा मतम ग चानदबा सुमाइन तौदना करप्शन लाइसे मियोइबगी लू तोंग द पाबदौना मणिपुर की प्रजा तौरे अदुना बीजेपी ना करप्शन हाइबसे बीजेपी मक करप्शन से मोय मनुंग द होजि करिगुम खर लैब्रा के नोम तौदना अखोगी मचुई के नोम तौर इसे मसीसु करप्शन लेरमगनी नैदि थाजैये लेरमदबदि याइको अदुगा कांग्रेस खाता हाइबिदबा अदुगा करप्शन सिदि सोसाइटी दा लू तोंग खर चंगा माले खाली अदु मिनिमाइज तौबनदना फान बाइदि मदि ngamoi खंजरी अदुना मसे वारोबिनो पोची अफफत लोइ लै हाइजबे वानी आइन हाइजरी जना बिन से करप्शन से वेरी नॉर्मल ओइरे हाबनी अदुना मसी मीगी लू तोंग लो यावरना नॉर्मल ओइरे हाबनी ओजना थमिनिंग से आई के मतंग सिदा आई अखोगी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है उसिदा एक खतंग क्लैरिफिकेशन अमनि खतंग थमजगे एजुकेशन की हायर कांददी एजुकेशन सिदी होय तुमदो मी हौदोकपदि याम वागनी अयाम्बा हुजिक लाइबे एजुकेशन ग्रोथ से आसाम गुम्बा चावरबा स्टेट अमगा अखोई स्टेट सिगा चांगदमना मतमदा अखोई यूपीएससी एग्जाम सिदा अखोई सिदा याम यावबने हारिबा मजे इन्फॉर्मेशन से लेबिरंगदो मालेन खले असी इंडिकेट तौरबने एजुकेशन सी अखोई स्टेट सिदा फगत हेंगल है एंड अखोई अतोप अतोप यूनिवर्सिटी मैम लाख्रे आर्ट्स एंड कल्चर की मतंग धारगा कोई यूनिवर्सिटी लिंखलने अखोई से इवन अखोई मतम सिदने कोई यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज दा ममिंग यावखलइसे अखोई नट संक्रितोन गासे मसी काउंट तौब फगने नै दिखले अदुई मथंग दा हाइबिरकपसि लॉ एंड ऑर्डर हाइरे लॉ एंड ऑर्डर से अखोई मणिपुर लेरिबे प्रजा पुनम खंगे कांग्रेस गवर्नमेंट लाक्तंगे द पुंग कयादा ख्वाइरमन बाजार द लेरिबे सेक्टर सिंग चिंथगे आइसे हुजि पुंग कया फाव हांगे जु खंग मने खले दिस आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन असीमा आई दरकार तादेन खले एक्सप्लेन तौबगी मरमदि पुंग कया फाव हुजि सरोक्ता गाड़ी चटले अदि पुंग कया फाव द कोई दुकान की सेक्टर सिंग हांग कनो हांगदो गन दुकान फमिगे असीमा ट्रेड एंड कमर्स की हायरगदी इन द लास्ट 4-5 years ट्रेड एंड कमर्स दी ट्रिमेंडस इंप्रूव लय अखोइदा मरम ने कोई ग्रोथ याम वांखले हारिबा हैंडलूम सेक्टर दा कोई 40% ग्रोथ ने कोई इन 4 years दा ngasi de khoi mapani phaja phaja sari sing yamna phaja akhoi showroom amada thamambado yamna laira ba khoi ima ibel sing sajaba handloom gi product sing siso upu anan ba showroom sida ubu phangamne haijare ba khoi subna gi khwayamal bazar khat na taba atop area kaya sing sida khoi le ado akhoi export hangale adigi amana akhoi
geographical indication registration phangam fee kaya ama khoi phangba hogre fee hom phangba hogre moirang fee adagi khoi gi wangkhai fee safi lan fee khoi phangre another khoi pipeline da phangna ba khoi yam kan ta nazari khoi yam kan industry is the aina khana matam da yam na hena growth lai na adumaina ai thamjani aduga amana ngasagi major penalty pi da corruption hai corruption si BJP gumna ngang dai kai jen lawi maram de kai norga national president bangara pa ki khutagi akoi national media se loi ut khrang da BJP na khoi corruption matang ngang mase pangang ngang haning da ba khoi na dong ko national president phaw do red handed phar ham ne ba khoi se aduna corruption si da kanada penalty pi ki ge na ha se khoi BJP spokesperson na khangwi lam dong mande akoi manipur da 2008-9 da Manipur Public Servant Liabilities Act amagi makhada akoi officer mayam muju ho pension phangdan lai misappropriate tawai corruption torom bagi adi government ni paisa se misutilize tawagi asigumba lai na aina mayam thamjani adu ngasai amana aina hajaning bade ozan nga sa hebi khiba phattaba mayam ama so praja du uthokadam ne habado soiba kayam lai technically sorok pa kayam lai ngasai bazar panbi khre bazar panbi si hoji bazar mai ben sing pham duna akoi temporary market set da pham ni boza makhoi sing hoji min na khoina vividly ura bane ba masi soidana muk lai si masi natural calamity tholok padagi tawhi po ni magi natural calamity lak padu da akoi thokhi ba po ne haijari ba standard wat pagi natte ba standard wat pagi na na khoi ji laude maram natural calamity sidagi henba private ki yum mayam ma khoi ning khai ba yaw mi casualty kaya am so yaw re ba aduna ina khanja matam dadi akoi tawu budi akoi si akoi lu tong ga so yaw bo yani akoi appreciate taw ba si ei haina da ba apa apa thabak taw ba oja guru na phajana takpi ra ga su satro jari ba khoi gum na oja guru du ba hek thagat pangam da bagi character mai khoi di seng chen ma di lei di leiban adune da in tham jani si okay oja si bakha tang lak saning si ke loan order ki matang da for the last 15 years the thui report si hoi economic blockade ki wafum mayam sound like re masi solution pok ki wafum ma ngamdan lai hojik su ngamdan lai si yam saw ma manipur da NSN am gi ceasefire akoi yaude hana phana harga su designated kem lai bi wafum lai toloi da nawai thodok thoki bam dai re adagi 11 weapons NSN am dai phaw ma ma akoi mau da thindoki bam lai chawang pha ki ba toksem dagi thindoki ba wafum lai re aduga AK sanglanga yauna moi kadar train thoi ma punna manipur police na phawasi akogi moisi thindoki ba wafum dai re handakta October ti thadai da akogi October November 5 da akogi NSN am gi kadar hum senapati dei phawado hell ground da thado ki wafum dai Ravina incident numitu da sanjit ka hapasi fake encounter ne si kon khang en numitu da akogi session si pangthu inge da chief minister fauna akogi hatpana tadi upai li thebo wafum ma phungdo khram tu da mosu fake incident hem live hauju supreme court 1528 akogi fake encounter gi case sam khak lai di smai to da sim gi phim ma am khak lai masigi mathata akogi drug seizure largest drug haul from akogi Imphal airport gi ma lai re dogi makha ta bada palil dagi PRO akogi sipai gi PRO yauna hauji congress ki president obatian hauki ki masan pa yauna pha gi wafum ma lai re adro ga sim gi phim sing si yenga di akogi law and order se phagat le na lo ya law and order phagat phai basi adugumba incident di thokani state ko di makta loi thoi bani hari sing se loi thoi ne adu khwai dei lai bakti bidi akoi di border state oi ba number 1 da number 2 da bharat sarkar santi pam da balai bak laite akoi santi pam ngak tani aduna bharat sarkar na santi porok na ba north eastern region sida akoi gi NSN ai ngam akoi ga talk tawi moi ga talk tawi masi state government na yam na hena aggressive oi matam da akoi gi talk se abort tawra kanda akoi gi bharat sarkar na law khatli ba santi gi khongthang ama lakhotli ba sida akoi disturbance lakani haiba gi adugumba chingna ba akoi da kharaso leite ba nate matam dugi wona adu di akoi gi moi santi phangna bhono kanda manipur da law and order gi situation ma create to da akoi sarkar na tumina yengle ga di tasina makhoi fana hona da akoi gi no adu di krai de khanda yani akoi gi de akoi people na first ne koi akoi state na first ne akoi na khanjari matam si bhare ba adu major lakhol ba major sing sida state government sing sina so khara support to di darga tai dan support to da na akoi na madubu akoi kai na bo hona rakpa taraga di shanti esi di oibadi yara roi ba state government ga central government ga se akoi ji kusam na yani kai chana na bo hona ba amadi darka tai ba madugum bagi government of India gi lakpa instruction kaya puna maksing asi punsil la kan akoi na dugum ba thadok pa khotok pa yana na ba yani kai chana bang hak ta ne ba adubu yana du matam lakani akoi da
यानदब मतम लाकनी अखोई पुनम मियोय अखोई पुनमक सिंगसी मागी टॉलरेट तौबगी खांगबगी लिमिट अमा लेनरी अखोई खांगबगी लिमिट से ngasi de akhoi khar loirak prayan akhoi na praja gi khongthang sing sida akhoi u phange adu ngasa hebi gi ba honorable chief minister na floor da pi gi ba statement da hat pana tana upai leite haina habi ba khot bi ba dudi ma honorable chief minister na sengdok pi khre akhoi mamang sa sengdok pi khre adu akhoi na masida thamjari ba de atai kai mate aina ngasa haijaba do akhoi gi congress sarkar lak tne mamang sida pung kaya phawa manipur gi lambi sing sida gari thorong gi दुकान पुंग क्या क्या फाउद हंगरंगे हाइसिदी रिकॉर्ड लोइन लेबिरंगने एन खंजे मतम अदु ngasiना पुंग क्या क्या फाउद दुकान हांगे अदु गाड़ी पुंग क्या क्या फाउद खुशरो का थौ यार गेसि मसिना इंडिकेट तौरम हाइजरिबो लोइन ऑर्डर की पगत तबस अदु ngasa हाबी ग्रे खय हैंड ग्रेड फोंग योन बा खोटपा हानदि हैंड ग्रेड येल मरती मी हलमिम ने सोरोक सिदम अथे उन मी चन्न बकी न मी चन्न रमदरम दुकान अम हांगदा दना खय लेरमी मसि दुकान हांग लैमि अदु इन हाइजरिंग बदे तै नते सरकार सिना तौजरी मागे अफोर्ड सरकार सिना होनजरी पुनमक सिंगसे मसी सिंगसी एक्नॉलेज तौबा मसी नोटिस तौबदी फगनी असिने ओके हेना फगन हिंदो बखमदनी पुनमक सिंगसी की अरोय बदाइना हाइजनिंग से तै काई मते पुनमक सिंगसी ते हुजिक लानी दना तारामथोय सो मणिपुर विधान सभा की इलेक्शन लानी इलेक्शन की प्रजान पीबा verdict तो अदुदनी अखोगी लेजरिबा सही त्रांगा की कांग्रेस गवर्नमेंट सी स्टिल माना डेवलप तौबगी यारा इबरा यारक तबरा मधुदा खोगी मधुगी रिजल्ट दुना खंगदोरि रिजल्ट तुना खंगदी खंगने अदुग से मतंग दा अमतंग हापसनिंग बम खकले अखोगी उखुल की एम्बुस सिदा अखोगी साउन मणिपुर गवर्नमेंट की माई टीवी की फिल्म लेखरे हंदकी ट्विन एम्बुस सम सु लेखरे अदि नुंकाव दगी नोंगै कुन म लाखरे सिमगी फिल्म सु याम लेखरे मसगी मतकता 15 years की मतम सिदनि अखोगी स्कल मापन म तुंबिसना complex की फंगिबसे मसकी मथकता अखोगी मी थोंग साबगी थोदु थोइसिसु 15 years की मतम दनि अदुगा अखोगी assembly segment तरेत सिदगी हेना लांथोकप ngamdabida improvement yam oire hagadi within the assembly segment तरेत सिदगी हेना पाकथोकप ngamdana leiba sigi all overall situation yeng kanda अखोगी improvement से खरद improvement लेबमदि थोइ जहि त्रामगानी अदुबु leidiba sangsi satisfying oibra oida आईदी गवर्नमेंट सी होय आई इसाना गवर्नमेंट लेजबगी थागत पियो हाइबगी वादे नतबदा नागालैंड अखोगी हेक थंगरिबा नागालैंड गवर्नमेंट से असिना असेंबली सिंगल असेंबली कंस्टिट्यूएंसी दगी अफसा से लौथोकप ngamgrabra ngamdabra sing takhana se मखोय दसु लेदिदना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से मखोय ट्राई तौरे लौथोरे गवर्नमेंट में ध्यान इंपोज तवे मखोय लौथोकप ngamde अखोय स्टेट ति लौथो इन प्रजा की पल्स तु खंगागा प्रजा की इहुल सिंग सि खंगागा अखोई फरेन लौथोक जरिबने असे मतंग इन अखोई एक्सपांड तौरकनी होजिक तौबो याद्री यादब मयाम लेजरी हाजरेबा अखोई फगलई हैबनी समना फगलई हैबनी इन हाजरिसि याम नुगाजे अदुबो मसी मतंग दा अखोगी मणिपुर की इमाइ बिल सिंगी रोल सब रोल लौखिबस माले मनोरमा के इंसिडेंट की मतंग दा पीपल्स लाकपा इवन कांग्रेस की गवर्नमेंट का पीपल का ने पुन्न ने तौमी ओके कांग्रेस की मनुंग दसु इवन एमएलए म्याम के मरत याना दब खोना दब सी लौथोक तोरगदे खोई तोकने हाबी ओफम होले ओजाबि जो के बखर रिएक्ट तो बिनिंग मोम हाबी तेन तकना केरोडे ngasa koi Sri Sarachandra na habi giba all corrupts adudu BJP das yawi na haibase mase ai BJP yari khudi musi angel ne ganga jolo jamthum ngakte ne isi bukte ai haijaroi aduga akoi Sri Sarachandra haijagi habi gibda self criticism ase mase yam darkar ne du chome aduga Congress pu or state government gi or self criticism khara tabiu अखोई जो अखोई पार्टी की कई लाइन में मनंग दे तंग दे बसुन ते यम तवी बट ngasi की फोरम जिदा बीजेपी सिदा बदी सोबी दम सिदा बिरो आइने दिस सिदा जरो यम सेंगे ने 100% मदु क्लियर टु हाइजरोइबा अदै गसाय ऑनरेबल मिनिस्टर ना हाइजबा अखोई ममांगी फॉरवर्ड प्रेसिडेंट मा बंगाल लक्ष्मण पैसा चारु बगी मदु चुम्बु अफमनि अदबु माना चार जस्ट 1 लाख रुपीस पीरगा हेक 1 लाख रुपीस ए मतलब चोबो अमाउंट की वन दे हिजरजे मा खुद प्रेसिडेंट फम थादोगा due process of law की मतलब जेल चंगा माय हम नुआई तना जेल लाइन सिबदों सिगीबा नेक्स्ट अखोई मतलब की हम टोल लेदर सि एल के एडवानी पार्लियामेंट की मेंबर वरिंगदा हवाला रैकेट की मतंग दा मंगोंदा पैसा सूटकेस में थिंगीना जस्ट एलिगेशन दा फम थादोगा मसिगी केनो से एक क्लियर ओइद्रिबो आई भोट ले पॉइंट लेप तबंगमेबा ऑन द अदर हैंड कांग्रेस की दी होजी अखोई प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट करप्शन केस की कारी नेशनल हेराल्ड केस की कारी की अगस्टा की अर मखोदी कोर्ट नेशनल हेराल्ड केस की कौब खक्त मरा जो हाइद्रीबा लेट्रे जो हाइद्रीबा मसली
mayam na akhoi gi leader ni court ko re na parliament store to ba tang ro parliament che sida ne Canada che parliament store to di BJP no su yam to raja ne asi tit for te ni no BJP no masi de new thing gi thar no si khangna ba darkar tai ai do sige BJP na stole to ru hai bio ba aduga akhoi el ka advani na yam willingly thadoki aduga BJP na corruption gi against the higher pada akhoi ikai bam thai ikai da su hai bio aduni duraga hen ikai bum thopadi congress ni maram di national herald case na court ko da akhoi gi top leader ni kari court ko rino na kari gi parliament stole to rino next akhoi honorable minister na habi ba ngasi education policy da yam improve tore UPSC da paitim sa manipur gi haitare yam yawre ri singe hari singe 99% 100% hage higher education ma pana tarap kodani jidar yam rare exception nam yawe akhoi gi onabak show my schooling in the kong tarap ni aduga manipur gi metric gi topper hogi but later education sense defense college tarap ki ba somai to na manipur da thoroughbred student nam ta ngasi bok da UPSC di line MPSC clear dong brane ngasi manipur MPSC di line ju ada UPSC gi coaching yaw ro color paisa tap tan ting raga UPSC di successful oirak ta na sida taruga oiba ngak ne ba si data ita putung ngasi ju ai ngasi budi prepare taru lakte aduna simaga sengdok chage aduga ngasai gi honorable minister na hai bi lord yam improve tore hojikti he nekre ne se pokhai dire du se yai thaina pokhai mi halame haji heni gren pokhai mi si babu ta de ai du yai improvement le but still hand grenades are distributed freely madusu yam so psychological impact pokhai ba khadi yawi go pokhai de hadi yaroi adum khabar de yawi aduga security force si demoralized to bidana security force manipur gi ni go akhoi gi naharon khujo ngana khulai mun grise 15 years the maximum si yumangda chief minister nipam chagi risangi matam da yam tawgi 15 years the agency party si da zabe data ita putung na maximum number of khulai mun grise si 15 years the name ai si tang khai ji gana ngal ngai khoi gi economy corruption of hum do khoi nation context tu khoi tanjam da i lojike jam ngai je do khoi ta sinama manipur ge siemens data sinama yamna positive oi ba khoi consultation hai tare khamna nei na bagi madu gi feedback pina ba khon ba tanjam oi su lojike yam ngai je matang da break ma lojike break ke matung da khoi thun jake impact news ki Manung Hutna miyang ta dan lebi Northeast India Development Party Manipur punna khundami yalhomi singi hamcha naraba thawai mirel sing aramba khawrang pumu ko hanabage choba tawdang lawjana bagi damakti iranda Manipur da lariba yalhomi singi thawai mirel sing tana semjaba party ni maramasina isagi mamad yamna bodo du NEIDP gi mihut sing pina bina iranda masigi tungi firebe isana lepchana bagi damta chapchaba tanjadu lobiu NEIDP na mamad yamna bamyangi matabomi ku khara dang tangai fadana lawjaba da dungi matambu ikai khumna buchari masina khoi gi puwari ne khoi punama khut samna dona ningsing ba thoktrba matam dagi laklaba ekhoi gi puwari buliklam tattaba puwari ma semlase khangan zari ba President Northeast India Development Party Sagolban Tera Laukrakom Lekai Imphal West. World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation, coronary angioplasty requirement and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. break ki matung da miyang tabi punong po amkana tram oksari akhoi ngasi khana jeng se congress na sai tram nga manipur state rule trop masigi achievement singrang khoi booklet ma da phong ki ba masung masigi tasing nama achievement si prajam yam na pawn be achievement adu ki thak yorba natraga masi adum yar bra habna sing busgi matang da khana ne bagi tanza lojabni
ओजा को विदास मखा ताना मु खंजनिंगसी यामना मुरुबा क्रिटिकल इशू हुम का खाइतरे अखोगी ILPS की इशू सुरासानपुर की मार्टिर की इशू अमा अदगी शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी की इशू हुम सी अखोगी वोट सी तौगदब खितंग आरमना इलेक्शन कोड कंडक्ट लाउथोखगदी मसी अखोई लाउथोखिदना अखोई नंहुदबनी हाइगदोरबा हारदी मसी पोसी पुथोकनी हारे यामना मुरुबा इशूनी सुरासानपुर की मी मापन सिबि होजबो अरोइबो मथोम ngam पांथोक्तदना लेबसी यामना अचौबा एसिमेंट सिंगी डिस्ट्रिक्ट मयामदि तौरकान सिगी इशू अमा अदु इथनिक लाइन याम मरु पोसक पीगदोर पोनी ILPS की इशू याम अचौब कनोमनी मणिपुर की इंडिजिनस पीपल सिंगी चाइगाक दरकार पोनी शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी वफम मसी पोस्टी एड्रेस तौदबीद मथंगी मिखल की रेडी ले नो नो मखोगी सरकार न खंजबसे कोई मणिपुर से प्लुरलिस्टिक सोसाइटी ने कोई डिफरेंट कल्चर लेबा मागी रिलीजन तोंगानबा लेबा अदुगुंबा लम अमने कोई मयामनासो खंगबिरिबदो मंगाय अदुना कोई कम्युनिटी अमगी खजितंग पेन होना कम्युनिटी अमन हेक निंदा तौबा कोई अटेम्प्ट तौरुरे हाबदि असेंबली सेशन फमदना ILP की कोई बिल पुथोक्तना बिल अहुम पुथोबदना मरम ओरगने हुजिक साइ सुरसानपुर की इशू अम लाइसिबो हारिबा सुरसानपुर की इशू अम लाक्तना मी मापन हुजिक फावदा मखोय मरोय अरोयबगी मथोय गनो मंगम मथौ पांथोक्तदना कोई लेरिसिबो हाइजरिबा अदुना असिगुंबा मयाम सिंगसे कोई प्रोस एंड कॉन्स सिंगसे कोई येंगदा यादबा सरकारना येंगदबदा साइड अमदा मुंग अखोइसि चटकदबो ओइबा अदुना हुजिक हुजिक सो कोई याम फोंफोंग साब इशू ngakani सरकारना यामना सीरियसली कोई खनदब नते यामना सीरियसली कोई खनब लई अदुगा ngसाइगी लैरिबा JC ILPS की माइकै गसो अखोइ गसो पाउ मरक्ता फाउननब अखोइ याम कना सो होना जै हाइजरिबा मसी सिंगसे अदुना अखोइगी दि यामना समना हारकांदा नेबरिंग स्टेट सिंगसिगा नेबरिंग स्टेट सिंगसि अयामना क्रिश्चियन धर्म चटप अदुगुंबा स्टेट लोइनो हेक ओइदो अखोइ मणिपुर दा लैरिसिदि धर्म सि याम हाइरिबे अखोइ धर्म की सिंग अदगी लैरिबा मी सिंगसि तोंगान तोंगान मखन की लैमिनबा दु तौबदि अखोइ सि यामना पिक भारत अमने ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी लौरि कोरो कंडक्ट सि लाखदब कुइदरनिना मसिगी इशू से मथंगी अखोइगी सेशन द ओइना अदुगी फिल्म से दुम रेडी ओइबे अदुमक्ति अखोइ मदु मथंग हेक थमगे हैना खनबा सरकार की दि लैते अखोइ हुजिक हुजिक से अखोइ याम कन्न खनजरी हाइरिबा मसिदि ओइरकपा याबा पोट करि लैगे हाबदो अखोइ ओइरासनु हाइदना अखोइ येंगुरे हाइरिबा अखोइना JC ILPS की से बिल हम बुथो तौरुरेदन पास तौरुरे असेंबलीना गवर्नर थारे गवर्नर प्रेसिडेंट थारे अदुदगी थोरकलिबा पोट मयाम थोरइदन असे अखोइना करिगुमा म हेक स्टेट गवर्नमेंट सिना प्रजा की कम्युनिटी खुदिमकी मागी पल्सिंग से खंगना तौरुद्रगदी करी ओइरकदगी हाइबगी सिंगनबदे कोई सरकार द लैतब नते हारिबा मदो खानगी थोदोक्तगीदी मदोगी आइडिया दुला अदुना हुजिक हुजिक सि यामना हेस्टी ओइबा मतमदि याम सांग लौरी कोइ कोइना लौरगसु लौद यादब मतम मयाम लैदिएबा कोइ कम्युनिटी पुनमक सिंगसे हाना कन्विंस तबो मे कोइ दरकार तारि पुनमक सिंगसे कोइ मांगदरनबा कोइ कम्युनिटी पुनमक सिंगसे बु मांगदरनबा तवनी हाइबसी कन्विंस तबो मे कोइ दरकार तारि कन्विंस तबो मतम संग सरकारना अदुना ने मतम संग से ओके मतम संग एदबो प्रजाम यामना हुजि खलिसि हंदकी तामसदि ओगदो मानदे वखलोंदि यामना चावना लैरे अदु तसिंगनमक मथंगिद कांग्रेस न पाइगदेरा पारोइदेरा पाइरा कांद ज्ञान तान तरोगेन खबिब्रा मदुसु प्रजाम यामगी वखलोंद दुलेंगनी अदो ओजा मखातानम खमजनिंगसि मणिपुर गवर्नमेंट ना अखोगी लास्ट 15 इयर्स द स्टेट की इंटीग्रिटी की टेरिटोरियल बाउंड्री की कराबो सीरियस ओइन लगे ममदी जे सामी द नागालैंड आर्म पुलिस की मियोइसिंगना अखोगी मोगी आर्म पोस्ट मांग दो लेमे तुंगजोइदा नागालैंड की मी मैम इंट्रू तौसलपे वफमदरे जुको भेली द जुको मणिपुर की जुको की लमना इंडिया की अखोगी नागालैंड की मी का खतबगी वफम लेरे अदगिदी इंडो म्यांमार बॉर्डर्स द बॉर्डर पिलर पोस्ट मैम मांग वफम लेरे मतम पुनोक्तदे हाई नॉट इवन इन सॉफ स्टेट टेरिटोरी जे कोई कंप्रोमाइज तौरोइद है अदो सिंबा मैम थोइसि स्टेट गवर्नमेंट सिना अखोगी सिंबा इशू सिंगसिदा याम कन्ना सेक्शन द मानबम ले मसि करिगे प्रजा मैम द पीदब याम अखोइ लास्ट सो मेनी इयर्स अखोगी बॉर्डर एरिया सिंगसे अखोइना मसागी मंगोंद लैबे याबा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड नेटवर्क अदुदि योबा ngamdaba अखोइ एडमिनिस्ट्रेशन योबा ngamdaba अदुने इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कयाम अखोइ हिल सिंग अखोइ साबा अखोइ हुजि अयाम लोइसिले अदुने अखोइ हाना खुदमोन हाइबगा जेसामी गे हाइबेरे नागालैंड आर्म पुलिस चंग एरिया सिंगसि मसिदे अखोइ मै फाउ पिनिङाइ लेरमदे हारिबे अखोइ हाना मै फाउ पिनिङाइ लेरमदे अदु ngसिदि 33/11 kV सबस्टेशन अम सादना मणिपुर दे मै योबा ngamamde नागालैंड ने मै लौरो मै थाललमे अखोइ ngसिदे अखोइ एरिया दु निथिजन अखोइ योबा ngamani नोंमद अखोइ जेसामी योनो थौबा ngamani हारिबे अखोइ असिगुंबा खरखर इंफ्रास्ट्रक्चर लेहौदबा एरिया सिंगसि ओइबा अदुगा ngसाigi अखोइगी स्टेट की इंटीग्रिटी की मतंग हाइबेबदुदी अखोइगी पार्टी की मैनिफेस्टो से यावरे अदुगा सरकार से
committed oina dum leijabane haijariba khoina adubu ngasa habiba incident mayam thokliba incident thoi be area singse asi se koi sarkar na lakot pe aba major kaya ngasa habiba juko gi sida juko gi da koi team thai akoi security sing thara koi amu yangali makoi amu handokhi border oibane na amon amuk sangsin ba amon amuk handokpa akoi hujik tawmari sin akoi Jammu Kashmir gi tawmari sin Jammu Kashmir gi di moi di kanoni disputed territory ni akoi leibam ga kanoni adu sidi India manungi wafam ni state ki wafam ne du smaina ga henjala poko bisi mayam adu akoi gi de dum thari akoi gi security thari security na check tawbole re de ngasai border fencing matang habi bado border fencing se hoje akoi gi dispute sing si clear tawdri phawde border fencing se tawba yaro akoi na leiri hana border pillar sing si akoi border ngak pasi madi tasengna BSF ko hujik na mu Assam Rifles na ayam singre ngak pa matamda makoi namuk leiri mafam si border pillar sidagi 20 kilometer haijilaga leire adu target border pillar si kamai senani haibana singba issue singse akoi honorable chief minister na kwai de hen matam mayam da raise to issue sing ngak ta na hari ba sing raise to we adu ga lamdi jalam gi wafam de yam thokre yes adu bo hojik si adu gi kano dakar lam gadu male jana sai habi khiba akoi gi industry matang ju yam kwai mu ba Indo Myanmar border se gi ice integrated check post hojik bok sab loidena leisam ba sima by Mars by Mars sangar na batawri sabasi akoi na tawde Bharat Sarkar na sabane sigi sisu tender su makoi na pibane rights na mata somda koi Tripura ta ko ba di Tripura da su makoi rights na ayam batawe moina akoi Land Port Authority of India na pai bane hajari ba state government na pibana te akoi sida ore ga heta koi risika gino to pa center na pai ba so mi gi dena heta oi gi je mase koi state government gi ason bu gum ba lai bi akoi state government gi ason bana te state asoi basu na te na lawe idi maram de kai no ka na masi gi sida akoi gi interference taw na ba karim lai te ari ba akoi gi de lampi wa lampi ba lore akoi government na lampi ba lore ka na makoi de lampi ba gi mong tare adi state government ayam ba akoi sida taw thabak sing se timely complete taw ngamde adu bo ai last month isa chacharure November gi tang kunda isa maksat lagi yengore by March ta akoi sangana na badmai na thamure okay yam gaje je kai makhara react to bi ngu male kari habi ni ki matang ta haje ke number 1 da ILP ki matang si akoi BJP na laiu phadana matang sarkar pai bang magadi akoi controversial loidaba constitutional loiba ekama passed over we already decided but on the other hand there are some objective issues to be addressed hojik Manipur public na pakal is karigino akoi mapan dagi mi top thongjala dana akoi sidagi unemployment problem leading is akoi job macha masu loin mapan china munim resini khudamana hajara da hojik skill development je akoi state government phajna season hanbiraga ek pass to bujna tongan ba administration gi kanana bani next samna hajara da akoi loading unloading tawriba mayam je mapan gi min ayam loin tawi sigi mo ta hojik ti yamna advanced machinery akhong biam thoe samna da koi truck loading to no khona airport ka cinema da koi uri do masi pusulaga Manipur pati masam operate to jabda ma income moni mapangi mi thabuk tam dai roi next up akoi gi JCB is lak pa kan da Manipur dramatically change to win now JCB ma pusin kan jaram ngani thaina pukri to boda akoi gi khongban to boda pukri da kya no kai no angang khangna gi dreba somai to na yamna advance over technology season raga adagi check super mystery Manipur yam dai but tile na plumbing to ga da mapan gi mystery hoi haidana adori akoi check super amadi plumbing to mystery gi train to ga ne thabu phang da su khar kokani plus mapan gi mi sa to kine ba somai to na akoi gi valley areas da akoi na objectively menkat ka do mayam je menkat ka do mapan gi mi automatically dum chang oi legislation chu lairani raga yam maru oi ba aina ngasi gi impact tv gi through the Manipur gi sinok chung da khangan janing bamna maru ri ching de ba ching gi lam yam hang ga lei ba se mapudi khunnamna ningthomna kari no oi ba masadi da moina asagi magi lam je productive oi rak tabani na mapan gi labor cox le ba se moi da lamban ba gi phi lamban ko moina Nepali or Burmese me ada da masida akoi ching gi lam hang gi sing gi mapu ri ba chip ching che whether nagar ko ki makhoi da skill development gi machinery gi concept se yam kana ta honjaningi akoi gi honorable minister gi through da haitare kana da hana chep le mai da low khoi ba ya ba terrace sem ba ya ba machinery is world bari available we ba adamai to na nagan ta kuki ni thom na ma gi pak charo ba lam do productive ko ko matam da LIG mo ka thaw da productive ko rakani productive ko rak pa matam da mapang gi mi chang je manon talakane ba okay ozai suggestion do next ba haji gi handloom and handicraft se mase ai yam sakira nuai tan lai ba as a BJP since my student days in Delhi
karigino da matam da pantry fi house phajna function torme manipur imporium already se madagi mi sinda khoi sat roi be khangna be chaga chaga sum hangma chalu bane adu mapan gi lakpa keno se manipur handloom handicraft order se chom thai adu da kawai da order se pi bangam de loi reject to gi somna fisabi me am makhwang te ki fisa ga magi phangum de due se phang de karina middleman me am middleman me am na export se kamai tawi dollar direct rupees da phang india government hana pe incentive to 90% ne adagi luriba problem amna akhoi middleman thambagi mahutta ko manipur bhavan delhi da lai se residential commissioner drc sing acho officer ngakta ne makoi no middleman o hanbi ba pisabi amana magi thabu se tok thoga constable na wa pisabi ro wano macang gi ba ma yamna akhoi tragic in lowe ba ina adada direct america purchase atuda akhoi manipur da soiba makalai masi government men kha chaningi delivery schedule che yam punctual le america no theng da jahaz ma pon halae next da akhoi pisabi sing gi su quality control se tabi han janingi industry minister na kari no da langi akhoi gi sunas di da inchi me lang asuk ta budam se akhoi pisabi amani da hurui ba adana pede mo ar quality control industry department ki chawre thabiyo adu re kadi handloom and handicraft khaksi khakta akhoi manipur economy yam satina jam tarokane ba masi akhoi gi aina ngam kam da congress hul le harne last 15 years har roi last akhoi 25 years se industry department na sigi poiji yeng bi de ba export over ama to ba next manipur gi product agricultural product har se hojik se khamen sin lopa 60 70 da phangde aduga season mata da farmers in kape kilo da lopa manga da haidar ko tanda si masu aina honorable industry minister hygiene akhoi aina hygiene se am tu hygiene matam chule ramro kano da akhoi gi farming community area se masu functioning cold storage kana thambiyo ba farmers kana na ba consumer akhoi ju chang na thana ba okay ozagi yam phajaba phum de khoi cold storage ki kano si yana blank on leibo phum ni ozagi suggestion jam phajaba kano ni khoi honorable minister na soi logen khali aro oza tasinam ko sinam khak lai se khoi bjp na manipur ki praja kai phok to khe wakhang musu lai 100 days program da imphal jiribam lambi hare me madu thabak oina utkhire adagi bjp na hojiki su khoi unc da to di haira ga hek to khan bangam da gi film ko ba adagi sports university har ga su aham ba di lo laing sai da la sa da lo laing hai pungom ba singbo me am pen da me am khalai se khoi tasinam bjp na su khoi manipur ki praja sing sida khoi congress na pali ka habigi wakhlon ma mokhoi da praja me na sawlaga di masi bjp gi oina kana ga ni ka habigi ma mi ma tai na lobro mara chakla log di ai bjp gi yam leader member ni manu da aduga bada chakla log di akhoi bjp member ka na ja khalam ba ya tongan ni ko aduga sports university ki matang da su hojik bjp da tai na congress da khunba bjp si praja sing taning dre khangi sports university ki di state government na lam acquisition the due process of law in the human rights violation to ba factor ani khaksina matanda hongjar ko ne ba no aside strongly object to no usi hai de ya ro ya de di si kya ra ko aisina su khana gra document na sakhi hoye I can show all the documents government na pig rahe already agreement was signed between the government of India and the Manipur government whereas they do not want to do anything for the state for the people of state batang daga amkan laksani si central schemes no I have got a document I am in the government okay you are not in the government you don't know what is going on between the government of India and our government okay tomorrow I'll give you the document I compare to definitely I'll compare to yayi don't worry I'll give you akhoi Dr. Bijoy akhoi discussion adin tawre asidadi no due process of law in the I was a sports minister also I was the first person who brought this National Sports Academy in okay which is the first National Sports Academy in India adu sunganate they want to delay immediately so that people should get furious against the government but it's not our fault Makoy na PO we have 400 state university na kaya na yan misguide central project inordinate
delay to no masak si akhogi BJP ki mekai de lebi ma for example ki integrated check post ki matang da su thing thari ba to pas na uhele ba singbo me amale ba da akhogi Imphal to Pul railway line da ki kari kra da ki Jiribam line da ki singbo me amala ise ta sing namak masi ta sing intentionally to bugi pochak ama ka prajana su ha pe khan badi dum leba Parjana khanbadi khanbam thoi adu ba ko intentionally kamai tong do no ko we are not in the government for so many years ko hujbo oidre adu luckily by election da ko MLA ni ka kare amazung chakre this is 50%. There's so much, but as an opposition party ko na tong tong itho dum tawri MLA yam ba yam da ba, but the question is that will expose if the government try to mislead the people. Hojiki is portion it view chang je idea je hajer hai mai to ko bio ai document par ke adu ga put to ge ba ai dia ko clarification lois pija gra no adu nga sai your clarification is fair true in many discussion here also kai gi nor ka ta mu pija mayam ma prajan tha ja ka dong mate maram di kai nor ka sarkar lampi re adu bharat sarkar ki sports minister na okay ga isa matang sa ko za la thong sa chandra matang se adi gi bot sai ta bi ong ta loisin labi ko mayek seng na Okay. ko na bisa ta asima lei asima I thamja ga adu mathang da nga sai gi skill development gi habi bodo madu kausal mela tawdana ko hawdokre governor gi level da honorable chief minister yauraga yam chumba afaba suggestion ne lawje maram dising da lai ba barin len sing se productive ohen sa haibane it's a very constructive suggestion I di masi welcome tawje masi akoi tawna bhona gani mathangi sarkar akoi lakom tam soi da su lakane thaja ba mso leje adu nga sai habi ba handloom and handicraft ki matang da habi bodo yam summe matam ama da handloom and handicraft ki akoi gi order le ga sakoi pi bangam de adu nga si de akoi na yam sauthok na haja badani hana di aeroplane da machet ama thaba adagi IITF ki gari set matam da handloom handicraft product si Manipur ki Delhi da lariba panthoi bi emporium sida yona na bagi machet thaba nappaga thar me hariba hojikti chaka tara pan ma gari na thare akoi se Delhi so thare Calcutta so thare aduga akoi gi Middle East da akoi gi product se pure akoi gi handloom ki product se asi akoi yam thaba hore ba akoi masi da makta honorable chief minister 2013-14 sida handloom export promotion approach na akoi ngasai gi leiriba entrepreneurs sing sida lupa lakh ahum dagina lakh manga phau se koi loina pi re ba koi aduga bharat sarkar na akoi de pirak pasi highest handloom concentrated area oina na ba scheme mayam pi re ba koi da adu ngasai khoi gi BJP gi spokesperson ta bi join hai bi ki bedo quality control tau da amarom da ani subada torum da ba ade ani subada delivery gi schedule si kairak pa hai bedo masi yam sume hojikti madu gi assure delivery schedule and quality is already assured aduna akoi khanja matam da handloom se koina akoi gi 2014 da Lakme India fashion show sida Mumbai gi Taj hotel da akoi handloom gi product se khwai dei pam ba aduma product ama oi re ba hojik se maduna akoi gi handloom gi product sing side akoi export se angak pa phangne akoi export taw hore aduna in khanja matam da lakadur be sahi kaya da so sab na kan da akoi national international joga de da akoi kauna gi 1000 kauna gi phakka se koi order phangba hoye ba koi se akoi state ki se aduna in khanja matam da yamna improvement yam lae okay I am nungaje do ta singbadi 15 years ki achievement na habi ki topics da hoi khana na bi areas da yam pak sana leibani na akoi ngasi kha khana jab timings da akoi constraint of time akoi matam gi khudong sa da khale masigi topics da koina ta singnamak tung da su akoi khana na bi tanja du lojage adu ngasi dong ta di akoi timings na akoi loisilak pani na ngasi saruk ya bi khiba akoi gi Jongtham Bijoy spokesperson BJP Manipur Pradesh adagi akhogi minister honorable minister Govindas Konthojam minister commerce and industries government of Manipur Lehak Thamon Srasandra veteran journalist amasung political analyst ahumbu amukana thaga sa phondok sari loina na mathang edition Manung Hutna fawgi onadi mijeng tabi punong ti kai ni yathang izre pinabisi